Kardom nili uruning tikathar karbeng long news arning sama berta pini langkonita. Karbi anglong BJP claim bang phua to Meghalaya long Albert Rong hang aphan lam hoi mati complain ki pidama pathak ABSLC youth wing atom pen pherang ke mai kang ni pon son sipini thang thelangarni APHLC Central Committee Youth Wing Sersing Bay Lapen Arisang ho pen pherang ke mai kang nipon labang so pherang ke mai kang nipon ke Meghalaya long kidu akarbi Albert Rong hangaphan BJP claim bang photum lam hoi ki pidama pathak si pherang ke mai ing nipon lo pherang ke mai long Sersing Bay pen kaning je pon ke lapuson karbi hi janang bong inut bang hini BJP claim bang photum claim kli pon ke isi ning duklo pusi ning je pon Lapen arna masai ke claim matum ke racharya songolong jirabdu nong lema pu ketok doma puta pherang ke mailong karju pedopon tang te sersing bepen pherang ke mailong kaning jipon alam thele ang ton pen arjupon sina news text report Karbing long news prangsi media korte tumphan nang chorolo nang tumphan nang chophateng pe nang tum kiwang pot la sinili tu nang tum channel hoipen kar biang long ara phan isi a message ki pigang tung made ki pachini kang tung ji pachini kang tung alam pachini ye phan signal tu phan chophapan lo nilitum non ison pen ison point wise nilitum ni ebon po alam theke la puhelo ilitum atumi pini ilitum isi alam social media long thekdam long lo lake Meghalaya along kido mate Riboy district along kido inut akarbi alang liphan karbianglong BJP claim bang phuatum isia mundulong damsi lamhoi kipidam alama puthak nilitum BJP a party aphan isi lamboy mate alam clark kipikang tung alam thegel puhalo inangan arni apranghut inut Albert Rong hang tu alangli karbianglong ara phan isi kemesen a message nang pidun lo ronghang sangho ki hai karbi anglong ara phan nang matha dunsi aning chekhangun esi ilitum karbi anglong ara phan isi ichoglim kemesen ar khu kirodut laposon alam the laposon message ilitum ara phan nang pidun lo alangli ke langdam puludang te da karbiang long akarbi kali nonama alangli non ke Meghalaya long ke do Riboy district long ke do akarbi te woi fit sita alangli karbiang long ara phan nangching hon duk penapo mithang alama ki sivet ikhai ijutang isivet pu vir vedet nangji pu nangma thadun si ilitum akarbiang long ara phan ichogli ma message nang pidun lo alangli message pena job karbiang long ara phan abang putin aning arlo isi kichogli mat kemesen adwa eso nang plan lo alangli a message pena job aben karbiang long arat ke alangli phan ke ningarong piglo ben choro piglo lapuson ki jumesen alam kichogli malam itum adet itum ke phan angtan ki do puai fit sita itum mithang ikhe sivet pu nang kateng ne dun de lapuson ang thek nang chepaklang dun ke lake alangli phan choro pig nang ji bon tame laso Allah rabangke BJP tumbangke aning pinang an BJP long kido akar bi tuman kali inut bahini BJP long kido alidar tum mithang jungjung political party pu amen phan anni ke chepathei pena job politics bu ka pathei pena pot lam jume ta chini ni resi kichokli malam ta chini ni resi chini det sita chini ne son chi krong si idam tang arni BJP songja potu Albert Ronghang akihai against is a complaint letter dak pidam lo lasila kenili tum ning duklo lapen karbiang long ara tal kening duklo
BJP tum la puson ki claim na po ke abang putin na deng nangji lake party pulang kali athe itu munit bina kimbe senalam an ke abang putin na lake kroy nangji deng nangji lake lasi alang litum hadak dampen lam hoy ki pidam alam theke la puhanlo nanglike Meghalaya akarbi apotsi karbiang long arat apan kemme senalam ki chokli malam nang thandun ri nitung karbiang arat ki jok loji apan lasona message kenal nang thandun ri busi hadak lam hoy ki pidam lake ni litum chedon mothe adun thuang kalang tum putulo nanglike arna makam ki klema bangfu lapotsi politics long nang chi jok dun ri busi alangli phan lam hoy ki pidam alangli tum kupilo kamatha alangli tum a mindset a thing bulodangte arna makam ki klema tumke politics along chirab dun long lelu ke mesana kam ki klema long ke chirab dun long lelu wa phansi alangli tumke isi towar ke block da masansi nang mandar lake kiwang thuji arni owe kimi phan isi ke patikung ia thing tu da samsi alangatum ke plan lu lasi alangatum complain alangli puthak ki pidam pena pot nil tum ning duklo la puson ke kiwang thuji arni claim ke denangji jongsi ahok ha arna makam ki claim tu det kija tumalong det chari along chirab dun long le pukuna ni ki tok duma jongsi do putini pekai tha alang tumat halo alang ke Christian laposi hala arnam church along le arnam kam chiklem bet pusi kipuda la jongsi ahok hak arnam kam kem long le vek puludang te itum khurkimo lang dam nang kokpo arnam kam ki klem tu rasniti long mate politics long chelang dun me ma chelang dun no chelang dun me nil tum ka chinda mateng puludang te akhima jongsi tum khurkimo lang dam ji puludang te itum thekdam long ji arna makam ki klema bang phu bang fitu det ke chari long ke chalang dun langdam sina khurkimu Israel tum akheyang bong inut nongnam ke thangklo ari chu alangli men ke lake David richu bolo ke baddu takaddu ke beta chini lake alangli ke 10th century molom se alangli richu man lo alangli richu ki man ningkan pikep anda alangli richu man ta alangli da arna makam ki claim bang David richu ke arna makam ki claim bang sida alangli ke det chari pon jongsi hinu pusan de pini arni alangli phan complain bang do uji polo dasada complain dam vega bang da ronjit kramsa akhe nang nagdi nurke alangli Christian ke niliki chindam pulong te alangli ke Bible puri he pela mate chini epesi ki claim usini litum ke jongdam nang kokko David richu da inut det ki jabang la ana makami claim bang ini Bible long langdam pulong te hala lun mate sam akitab alu ke alang sigi tok lo alang li hala bang solam chini dam didan lapen langdam sina Israel akhe tum ijiba det long ningkan pharo pli ban kidu pharo richu andar king pharo alang li si Israel akhe phanasu slave bikok ban pinchong de hala suhu umat lo Israel akhe phan ban pen ka pejoke hala suhud ban pen ka pejoka bangke Moses te Moses inut anam kam ki claim bang kalima alang li politics ta claim lo anam kam le claim lo ha kasi kimisken along anke anam kam ki claim tum punon badu amuni to tum punon claim dun long lo lam ke advice ki pidun unu lagi lapen itum democracy mate Indian constitution aruna ting benta article 19(1)(a) arun benta ituman freedom of speech do hala so freedom of speech alang itum ke kawai let lo lasi lapusona bangke alang itum claim nang ni politics claim on claim pamino ideology bang tingkam chiyono ki chokli makam kopi make akime afan thanon politics ke chibong chengchek na धमकी चिपिना पोफान गली गदी politics ke lake det ke chari ke messenger fancy rat fan ko messenger fancy lake ke claim
lasi nili tumahin le katunir kan tun BJP asongja potom phan nalu tun apusan claim derri Surupathar MSc Aparman CEM Interaction Program ke pedoji aphan Tisik pon bomlo Pini thang ni phai inkoira phor ni ada por phai kreisia por malong pen Surupathar MSc sangpi kadom terangpi nona keleji ni phai inkoira ner keparni Surupathar MSc arar Aparman KAC CEM Interaction Program ke pedoji adim number other solo kam ke claim pon bomadim kachilangdam do de sang se pen sai do anta apor teng ke patang e ji aphan songja tum pen chithan chingwai pon labang so mai ing samjin me et me phun pen ke pechon pon thek ji aphan ta rd do klong pen chingwai pon la so along kachatong don KAC board chairman Silarson Rongpi KAC board chairman Lai Chaningleng abarim BDC chairman Khirambe Edison Terang Kasang BP Bokajan Lem Secretary Samson Timong Anparta KSA claim bangatum chetong don si RD doklong pen chingwai pon amai me sen pen pachun pon CEM Interaction Program ke pedoji adem ke pangtherasai kachirap dun laki BJP Surupathar Mandal Youth BJP Surupathar Mandal Mahila SHG atum anta chirap chito dunlo Karbi Anglong Autonomous Council KAC along budget alam thia pathak kaching waipon sonsi pini the langarni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen patur pipon pen Karbi Anglong Autonomous Council budget alam thia pathak kaching waipon lapen la so hut pherang ke thengno CEM Dr. Tuliram Ronghang kaning je pon ki Karbi Anglong arlo development do anasai kama pathak se tamai chingwai pon do pusi pachini pon lapen kaning je pon ke Karbi Anglong arlo along ita bhata mate ita Victory Kidoan Karbi Anglong Autonomous Council pen thangnat hukuma bi pin pen claim long le lasi KAC pen Exxon and Ponji pusi pherang ke thengno CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ningji pon News Text Report Karbi Anglong News 250 এটা বাজেট সেশনৰ পৰা আজি আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই বাজেটৰ ওপৰত আমি আজি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ পূৰণ কৰা স্বাৰ্থত এই বাজেট গোটেইখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু লগতে CEM প্ৰত্যেক সমষ্টিত আমি ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰাম আমি কৰিছিলোঁ সেই গোটেইখিনিৰ বাজেটৰ আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে কিন্তু অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে বাজেটৰ দাখিল কৰা নাই বাজেট প্লেছ কৰাৰ পিছত অসম চৰকাৰে বাজেট পাছ কৰাৰ পিছত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছাবজেক্ট 30 ডিপাৰ্টমেণ্ট কিমানখিনি বাজেট এল'কেশ্যন হ'ব তথাপি আমি যোৱা বছৰৰ টেণ্টেটিভ বাজেট যে 2500 প্লাছ আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চেলেৰী আৰু নন চেলেৰী সেই গোটেইখিনি মিলি আমি 2500 প্লাছ আমি বাজেট এটা দাখিল কৰিছোঁ সেইটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছাবজেক্ট আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পুঁজি সেই গোটেইখিনি পুঁজিটো আমি ৰেভিনিউ ওপৰতে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ ওপৰত সেই গোটেইখিনি আমি ইয়াত টেণ্টেটিভ এল'কেশ্যন হিচাপে আজি দাখিল কৰা হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আজি আমি ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত বাজেট প্ৰিপেৰেশ্যনৰ যিটো ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটো দিয়া হৈছে দিল্লী অৰ্পণ কৰা হৈছে আগতে আমাৰ বাজেট প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষমতা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা নাই MOS মেমৰেণ্ডামৰ ছেটেলমেণ্ট যেতিয়া আমাৰ জয়ন্ত ৰংপি ডাঙৰীয়া তেখেতে CMO আছে আৰু MP আছে তেখেতে বহুত লাগিছে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছে তথাপিও বাজেট প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষমতাটো দিয়া নাই তাৰপিছত MOS 1 আৰু MOS 2 2011 UPTSবিলাকৰ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে মেমৰেণ্ডাম অফ ছেটেলমেণ্ট তেতিয়াও সেই বাজেট প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষমতাটো দিয়া তাৰপিছত 2021 ছয়টা অগ্ৰপন্থী সংগঠনবিলাকে এওঁলোকৰ যিটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত তেওঁলোকে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে MOS 2 তাতো মানে সেই বাজেট প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষমতাটো দিয়া নাই ফাইনেন্স পাৱাৰটো দিয়া কিন্তু পোন প্ৰথমবাৰে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু BTR 6 অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰণে বাজেট প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষমতা দিছে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ তেখেতৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ বাহিৰেও আমি আমাৰ চৰকাৰী গামবুঢ়া আগতে মোৰ প্ৰথম মই দায়িত্ব লৈছোঁ যেতিয়া 500 টকা আছে 500 টকাৰ পৰা মই বঢ়াই আজিলৈকে যোৱা বছৰলৈকে 3000 এবাৰ মই 4000
দিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ কিন্তু বাজেটত এৰি দিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙত বেলেগ জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত আছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকৰ নিজৰ কলা সাংস্কৃতিক নিজৰ কালচাৰ জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আৰু পৰম্পৰাৰ পৰাই যেতিয়ালৈকে তেওঁ পূজা কৰি আহি আছে নেচাৰ ৱৰ্শ্বিপ বুলি কয় যেতিয়ালৈকে সেই গোটেইখিনি পূজা কৰা মানুহবিলাকৰ পূজা ফেষ্টিভেল হিচাপে ৰাখে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি এটা বাজেটৰ গ্ৰাণ্ট ইণ্ডাইৰেক্ট হিচাপে এলোকেশ্যনৰ দিয়া হৈছে এতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো এলোকেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াত পূৰ্ণাংগ বাজেটখন দাখিল কৰা হ'ব প্ৰচেছন হ'ব আপোনালোকৰ এইবিলাকৰ গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে যিমানখিনি ইলিগেল যিবিলাক এতিয়া বহাইছে সেইটো আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এটা ইনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে মই এটা অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গ'ল সেইটো এমাহৰ ভিতৰত গোটেইখিনি সেই ছাবমিট কৰা হ'ব এমাহ নহয় এইটো মাহত এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট ছাবমিট দিয়াৰ পিছত মাৰ্চৰ পৰা তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি যিবিলাক ইলিগেল খুলিছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই তেওঁলোকৰ বন্ধ কৰা James Hanse ki Japan EPHLC NGO ki Singpon ki Radatuma Phan ke Pamang Hula pen Mithangalia Phan Chot Posi Bikram Hanse pen Pherang ke Thingnu Lamthi Chipeklang Pon Sonsi Karbiang Long Kedam Tangani James Hanse ki Japan EPHLC NGO ki Singpon ki Laki isi Bang identity ka chong hudun pen EPHLC NGO ke Singpon Laki Pusi EPHLC Bikram Hanse pen Ningje Pon Athe Alangli tum kaprekamen le Chibi Pon asonte Thangnat ki pudun ji aronawe Lasi banga songamen identity kang hupen rada phan ke pamang hua phan chot asong lo posi Bikram Hanse pen lamthi ningji pon lapen kaning je pon thuke bangso EPHLC NGO asong nangke sengdun ke BJP RSS atom ke toya BD sila posona song nangke sengdun lo posi Bikram Hanse pen pherang keangno James Hanse ke Japon EPHLC NGO asong aphan lamthi arbok pon News Text Report Karbing News NGO kiseng laga nilitum ben kapaching bar damat hai thang tawe nilitum bangke all party hills leader conference lake isi regional political party laga thir klong lo laben alang tum bangke NGO madidi non governmental organization lasi amen bangke kaprek amen selang tum chirning polo kita nilitum kidotang existing amen do kok amen ki enpon ke laga thang ta kalilo lage kachong hu kam lo bang identity ka chong hudun bang amen bang establish tang amen ka chong hudun pen rat tumhan ka pamang huje phan la so pan selang itum lo bang claim la pen la so INGO ke form ke lage James Hanse self interest kalibon kumane idum thek lor lo lake bongo sena RSS atum karjap dun pen si la NGO bang pa claim toil la si claim me akam kali tame claim der lo ko lo lake bongo sena tum RSS tum ke to akam sel tum claim der la asi thedung karjap dun bang klon de lake Karbing Long Thomas council tum ke along elected leaders tum ta arjap dun lo dake ni tum sinia thank la si hala ke NGO kali lo BJP bule puda ta choklo athemala so NGO ke inaugurate ang ni arni ke adak si dorsing rong hang da dolo kumane elected tuman hadak sarjap dun from lo kente di da tum madan lo kente amase INGO member ta vedel BJP tuman sarjap dun from lo ke Karbing Long atokon ora tum ta chini lo Masan nalia chini NGO asai bangke lahen lo kente toar bengan phan choi lagi ha Dispur kilo di dami phan gali Delhi parliament arlo kilo di dami phan gali toar beng phan choi jadi toar bengan falak lak lo tang te lage ke dam tang atu mason si jeplang de lake Jakas toar beng rat pan pasun tuglo DSDC toar bengan sington koklo di rason nak sak semina no parti da dulang NGO da dulang ke teklong sta itu toar beng sington et si ahok pet aki hang Mrs palait lo tante EPHLC hai nang ko a Delhi ta lake ni claim ko Dispur long dan claim ko la rat atum long si kapahai jakong kedo nilitum bangke rat akisung kunadma rat akimang kunadma halas nilitum ke claim pi bom lo lapen election hanga pahai bangke lake radu chakong do lase nilitum ning thelo non boy election mangke EPHLC parti rat pa ning de thelo ase EPHLC pangke pahai back to assembly election bang ning long adu ye hoy lam sangli rok gadi adu ye hoy pulo tangte nilitum bangke pulo je
six schedule itum pangtang pame mite chok chelo situm pubom lo asila bangso a six schedule kapang duk pen kapang duk ke claim pen hinlo adu ya hoite litum dam bom lo athema ilitum phan la non head non nili lapu meghalaya lam pen litum langdam lo tangte give and take policy ke bang pen lo give and take policy teng pen lo tangte rong krehini lada ka chedon ja lam do rong trok ang bongke chedon edlo busi kongrat sangma la pen pupo Assam chief minister la pen Meghalaya chief minister la pangdak pon lo la silatum bahini ka chekroy long team Karbi Anglong Autonomous Council under the leadership of Tuliram Ronghang Kosonsi ke kroy dun der lo itum Karbi Anglong long lephan la hen lo gadi la selang itum ke border ke chelang lipin border ka cherai polam ke lake ningje flap chorlo practically abang ke la tum ke cheklem lipin la sinon la non Meghalaya long non recent election ta Meghalaya sort Karbi Anglong lo campaign ta wang under lo a candidate dak pen arjab under lo kupi por lo athe mahala give and take long che don un edlo a give and take teng pen pulo tang te la dak Meghalaya territory che plang der lo Meghalaya si tum long par lo der lo la si nilitum ke APSL si tum ke che song lo la bangso give and take che don de pusin tum me theng tom really ka duk with the claim lo la pen case ta nil tum ningkan ke thom dang lo non an da jujela la ningkan ke thom ni tum pini le thot me hearing che wang nang lo ku pi por lo ma la so give and take che don dun de puni tum che song por la si Karbi Anglong lo autonomous council lo CM tum bangke pini ani thang da ningje dun hai heda thai bangke alang tum si Meghalaya chief minister la pen Himanta Biswa Sharma tum alam dono long Tuliram Ronghang ma se ka che don dun lo jela so long le ke pek bangke la sinil tum PSLC bangon te la bangso give and take la ke che don thek the non penta la pen ni tum power bangon te la ke insect dak di Karbi Anglong la 10,334 square kilometer di kayat tek ni tum chilong tunai bangan ni tum kai te la ke claim pon ang bong olom ni tum Tuliram Ronghang ke hai ningje chujeng bajir tame border along legen tum pek thek thip walang ningje di tidak chujeng bajir galo nong ya kilometer faru da gale thipo nang ke bat adima Nagaland hin puno Golaghat hin puno Meghalaya hin puno Murigao Nogong district puno dag la roha he duaramla he dak puno dak tai Hojai district puno itung long nang ke per sai si teklong la si interaction program la pen awareness program ki bi hut discussion hut mayong alang li ningje Karbi Anglong along le kam krak lo ta ningje la ta ningje li lo rat pan si baili lo hala sota ama sinil tum question a raise dun lo hala sa along le suri si bad debt pu kona lo 11,000 do kop kona lo nang paklang tha pun de marji lo ama si openly officially publicly alang li hang a hedet nili tum phanang hang lo chambar lo sinang hang CM chambar lo official tum do hai la pen kapre ka tum do la ta kiche ki bi tum han ga lang li plung la ni tum han la hala display nang paklang kle ko LCD display nang paklang kle ko ama si amep nang paklang lo amep long bang lang mi wa hok lo di bat krak mi amep long bang ke sita ko ang lo to tel to posit ko di to posit bu mo di la kilang lang ke di to posit ke ko ang lo blunte ada ke kai teng lo bala sim taro banang khak lo 10,434 square kilometer la so teng chot ko hala so teng mate bat dinglim ta bat de la nesela son si rat pan ki bai achu bai ki thantap ason sai jelang tum claim asila high interaction program alak poisa ka pa ik la ke public fund ka phang hulo rat alom ke le sikai si tami ka pali ni tangka se nang litum la ka che sor sar ka chi putot asai bang se nang tum claim i rong son si tum tek long